Masapenta in na khuzugam kaya hobumi tayogsi nabon sabin pakaya Yesu Kristaminin cibai kan pibin hi kahila kamin hukulam hangsing hin tupe na isong mong presbytery executive secretary kayin tunihin kipaumin na khuzugam kayin Golden Jubilee mandinga togon ni nawa prep kitharengin bon sabin kopi cibai ngam kai te kan pibin hi kipain ujing ka itabanga phanwai ta na khuzugam kaya Golden Jubilee mangaling chung sa ngalang kaya ng inaw chunga sa penin yung community pastor pa chunga yung katipana kayo pungan hi banin na khuzugam kaya sumong pwede ating acho akipa na ako na abhapan penta tingda nihin hiwangan amihim hi ana som jingin ngam kay mi abuting kapon hiwangan da kapijong pwede ating maho hipan sa taalan upahozong miluy ta gunchu ta ana pangubin moderator ay lawa ay lam kaya ana panghozong gunchu ta ana pangahibin maho dalin pwede jong iti chaniga patejin ji chun gamkai chunga jong pa na to kan sin he tu hen Golden Jubilee ga mandi tan gamkai mi te ga til khong na nom chu ta salamin roban lang samta ke sa jong lew hen pathin lengam kin bol na ape chi ta pi jong hi ve ti hi sumil lu he la tua hong tong din Golden Jubilee ga man pa ko na jong apan che Hakito ta ay panuwa kristaleng gamadinga ito otechan ito kidimin pwede chitelengin no bon saben kan telefon ay subanin ahong din pariga aman na walong patin ay panpibintin Golden Jubilee ga amuka sibin dam na ay pibintin lam kay changang lamuntin tingi pi changang lamuitin ipa thanom ta Golden Jubilee jong nakajaw pumunay nga aman kidibin itupa na tu sa ito gomin kopi cibay mo na yung kinijin kakipae